الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ودل تيغا وصلى النبي كما عليه الصلاة والسلام ودل نيغا مغا أدي السطورة أدي جنوب يمبي كفيدو تنغني كاتو مارو منيا غامبيا o mare nyagaru beni ganonga o akhi yagaru ado sara yagaru كفيدو تنغني كاتي بسوي غامبيا نغونga خباري لينغا يعني yokhana yampo maga video kege lele farelli katto gelli sugubake ade nyoda ga rendez-vous nya optalinga ado ogarini khadi o tampi o mekotu aywa video deberini sasa ni alla gere yuruwe nyokamma ogeton tagu aywa sasa ke wuro na faran na ke na akinyandi na timmandi ore alla nyaga subhana alla ganne ragana nanya alla yeson kanne maga saga sire do faba sire imam mani beni go maga gambia sere kunda tagenga ide konferansi khoreya organize na gambi sere kunda ada sere kunda karunde bunga silami yagare sugano na sugri nanta suna li konferansi nga khumbene ala khamisa aywa salli fananga na salli aganya na sere kunda debebe geni igatini farato anyana kendingirayay konferansi ke ido mare nyagarunya eviteniriti o mamma bedi korenge silamagu adiromu isuyerni presente o mare nyagare ke iga khillinanti Maryama kebege tubi bawni ida silamin togonyaro ida lomunu kusua iyogoni togoni ni silamin togoni igedi togora ka idi yogoni togoni nyillandi itubi kotani ya silamin togoni alhamdulillah gambi silami yagaren sunambogu khandaga ku bismillah silama gundinan nogo khandaga khana koya nanti oyani bane annabi alayhi salatu wassalam agare dina be togo maga gelli daru khandaga koya nanti ansaru gankunde muhajirunani madinan kongede makkan kon bismillah mohobey ikani nogonga khana ken kanu yeraga kana tengindia allah mbatte nyani ni sebetindi dina ke nogonga ke konferansi amuri gambi islami yagaren susumaga o mare nyagaru qasundaga kumene salli fanangana salli farato qasundaga nunga o mamani beniga gambi idrugo tontonyani uro adekiye kharame dalla ide drugote endeberi na misire nya deberi saga sire do faba sire togonga birambe gangonge tongoy iyandi sigiram paga ala timenin qibare bege giri kongere bege nya Senegal Dakaro idi kitu kofmei ni faran na hundeni lemine bega ogeti kitu de tani gante ili kitu kapame kera qibare nga ide yiramen gobon kofmei nandega kinia imexempe kenga ogeti nyinya mbarabe kini ku sorobe nige tubi na lodina ona tegidanga ka ona ille misidun kadeberi ni khadi sunkasonga aywa anani sunkaso fana iga sumini ime kannogonga kumamani ide simambo tonge benya kofmei idi fotoni ngara katinga aywa ado kubenigi magagelli kitirangodunga igedi kofme fi sabilillah nanti gasigiran nikay ma ambega gambia no ariyaran beganonga kadega toweke konferansi kade kumaru nyagaru diro munna mewori kadina me sumbu kana duwidanga kana silama gum nafankoya idiyete le konferansi kay kumbene Allah tabaraka wa taala Allah gana dunga serebe gana nyamulla ina fatampanti kita konferansi kay kumbene o mamani beni ganonga kala wo khilli mamma amin bajaga kala wo khilli ani moronya fayke yo gambia simme maga khakune angelen jamani nyay khafu aywa kengeni fillo ade khafu nyeru tumu kobu siko segu kobu nyeru mogere nimero ke wara video ke kama aywa ado o mamma tana yenonga Espagne nimero nyani kanda message ngere WhatsApp nga magagere formation timmanten kita agani khafu aywa siko khafu siko nagato tumu khafu fillo segu kobu tumu siko segu fillo Allah komo ke ani gangonga nanta sundaga tewei madim paba kesioni sikke ani maga ambegin terinkana anga duna bangi su silami yugo ade silami yagare na koy nanti soalu fananga anken kade kan sigira deberi silama hundanga silama hungo sono tankay kanko tamma Khadija agedi sigiran paga na bure suga maga kange suga maga na warado dina ke demande amekara ma alla gede nyagalinditi arjanna royenga Abubakar gedi sigiran paga ti silama hunga Usman ni gedi sigiran paga silama hunga wosonoti kuya ma ankade manne sigira fagati dina ke dina ngankati memututanga antogonga kongini nantanka geni birene
ke kotan kare sigira yogo faga question nyani question pillandi annabi alayhi salam ay motolam punto yagarun duru wotunto faban kallano kharidaru faban kallana yogo sagan kallano yogo khibaran dingu indinya ko nga khadi Burkina Faso no nga ndoma Kongo nanti mamma yogo kinen pati mamma kenyo maka jarandenya adiromu kem mamma romu nagatiani mamma ke khamaga kem mamma diromu ade message ngeringa tiga ku message ga bakka wateke igana kara ono kilun togiromu amedangi bito dantanto mamma pati kharu khumene keromu no magaya ogi kharangin tugana kharken ko tadaro daga khalsinga vai katia fotana kefo koronga Burkina gadi mamata fab o mamma yogo yono aga fatini romu nya togo adi kina sesunti danga daru afarenge jofe odo representangara Jeneba Darame atide sonko nyambogu lello ko nyane yigande muruni gade berini ifaba mesela ga sakka khalisin daga kiniya kaga demandu beritini saka sirelo faba sireto asude sonko nde ya kanji nyantori rommo ku yimemenyi kharanga otindegi dene khara nokkunga mogedi faba ga dema age jare ankade manne sigira faga ko fontam pinto kharikin ko tagadi Bamako ala timeni sikki kunya message fayere fo faba suminte nyani aga telle suwa mura aga gagana sotoro mande tampona keri aro munde ya Kenya fay kompenya man tambelinga biradin timaga khari wuro iga wini Kenya nonan saha akhote nyani na ko khibaru togo oyin kollon kamma nde kesio ngara anyai ambe torongi ngangin terinkana anka sigira ne kammo annabi yimma tolampunto yagarun duru fubeni kinani ge fati ala timeni ade faban kallano de miskinani anka de kan sigira faga kesio finlandi kesio sikandi ni manne alla gede nema benya ankadanga andalla ku fati nema kay kammo ku nema ni be alla gede nyanganda seyanda ngalen kange gollini kiteye ngandanga nema ngandan koremmaga khana yige maka gede yigandi kutellaga khagede sedi yogo fayinonga logo mantimaga daru ide khalsinge intelle katike fabe ati lenya garu ku fillide ni daga sellanya fo daga jimuri fo daga yigandi muri ida gari ni katifaba ati me kotu sefene video ni kusi magade son kongeni anka alla gede nema be nyanganda andalla ku fati nema kay kammo nema ke andero kankille alla komo qorbe suni sigiram paga nale gernditi qisa yogoy Kenya Sudaya oge nyino harammo ngenya masalanga ati silami nono sigiram paga la hara alla wotirindi ni ko fontam pintondo miskinani ya gara yogwani no kinem pati ala timello munyeri anyama ga Sudano Khartoumwa rommu yogoni de Qur'ane nyimmetanga adaga diwanu zakati fubeni ga jakkan kalisin kapame adaga kongida nanti tambongi ya kalluwae fosunti diro memmaga inati daga khumena nari ane tambonya utu taxi passinga kota legerebe igede jabi igere khalsi be kinei ante taxi jonko kay metambombaka yagare lese mantenyan togati ntetele katiro munga kundu aga wuno killilaqe suda saga gorenga kerite iglisi nkayego yenonga igosti anandegi mogoko kunda biramba gedegi mogoko kundanga kundaga diro mukusutu na kasiginta nyamanten kinei na nyille tambo suga ena tuga adi korenso adi romu isu yille na lokeri cha hunnogonga isuro kafira hunnogonga ifaba karani togo silama hunnogonyai ifaba karana ni romu yogoni do Qur'anen tanga khati hajun taga silama huwa silami ninge tengi ya mogobe alla komo khoronte hinnene okorinto oni demaba khoronya sababu ya soronna lo dinanga immaga wurubaka dinanga alla komo ke khibare begenya kharamogo kegenya kongo ati kofon silami suyetirndini ku kungonga la harakota ifaba kara korinde miskina hun kannemaga faban kallano yogoni de allan kute ndeberi faban kallano yogoni de allan kute ndeberi iyogoni daga feya igi kerni se sugantida bawni nema bego maga omaro irore renga ome alla ku fati nema kene alla khallenya jalla fi ula agede nema kenya ngoda walakin odero noqwa noquba gantigawa kumbene alla no korosi gadi alla no tirindi ku kesioni besuna jabi muru sebane bega haruna dangalenki nan sefe kati motoninga na kinyandi khayi nyetu nanti garin kebe na kendeberi men senni kebane yayi sega nindalenki kefalenga kebe nyana nyetu walakin ne kenya ko garinya kendanti sega nindantelle mugunta ngollea kadogo toronderin kayitinya me khawana activité sudeberi me alla jare biye nyana gede sokin khakamalenki ne alla tigana kamma bonin kela wota gonungi mogo kongo lawo sefene ante simana nin to sefene nanti foy nyonkinga alhamdulillah
ka atengini sereya serebe Allah gere nema nyanda andalla kufati nema ke kammo kuni dunada ke nema nyemeneya annabi de ko hadise nga alayhi salatu wassalam nanti hadamare mengetini nabure ati fofo suntanda nabure mafini sikibanambe andiro iran surunga mandiro kasire mandero wuru fosire agasoketa walma mandero yige fosire ande yiga anyeme ati walma ngede kebe wara dukane kenyani ankallenga corona Allah kufa nema ni kuya nema fini fille ane daba tenga madim paba Allah taala nga kinnoi fini fille ane do nema imma ana nema kirogoi ana kine seretana ogana nya miskina ninga koy sorotana ni ganye miskina ninga mogobei walma anu keri baka nema kenogonga ona nema ketogo khima antallo momma ina golli mogobe gallingida kharinte hinnone nanti sadaqa jariya ku fille ane dei Allah gede khalifa nga kotabe arono kono be gallinge Allah da sari Allah gatella bogan kitenga naam kiyani magalin ki wuronga katti islamiyan suwa ngana so wuronga lante renkene message ni begi maga a message atagande su faban kallano ngana iya rimuru asuni tongunyai ntini gadindugu nem fonne be gana kite ona warakatiya fonne be gana kite ona warakatiya har linki ngegiri dugo toronkanga merin kanga direct mbogu 15 nyai optalinga mendega fare nyai kudo faru beni miskina ni ndala timeni beni fonno begin kite ure na jofandi kunga igana nyagame kita uroke linka nga sasa yai nankoti ke video deberini besu ni sigiram paga kumbene Allah wo besu tirindi nangede sigira be faga kati ko fonkoro ntondo miskina ninga annabi ni kundu alayhi salam agini la haram bugana kinyandi o ga se konni ona kinyandiya ode Allah nya seedai nanto do se konde beri ode Allah nya seeda nanto do kinyandi Allah taala ngane gollu lagana ke ani Gambia asoni ke suganonga o mare nyagaru qasum bogo kumbene khandaga aywa faratoi khandaga sere kunda farato khandaga ke conference gore o mare nyagaru ngede organiser nanti khasunalli sorobeni ge tubi di yetelle khadina mewori Gambi Islami yagare sume gawana ntoki falle qasum daga terinke khandaga khare kuna mewori khani bismillah salama khunga khandu wida khani simmandi Madina kongede Makkan kon bismillah mogobe seganno do telle toy Allah ganne awgatin koynoy kumbene salli fanan sallem palle sere kunda faratoy kay nimero ni ngalla khani khiri Islami yagare sunan daga khandaga ku bismillah salama khunga ke conference nya ku khanne magaya Allah ganne ragano da khada o mammani o duwa kasura Gambia kagede ke gollebe deberi Allah ganne timmandini Allah ganna sire dangindini ke ani faranna ku katti gai nanti ko mena conference nyani nunga ide kubeni ge tubi adi fammi suyetelle khagi walla kana duwa meda wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh